Matthew Biksang Tratat Shat Tuizamgu Matthew chapter 18 verse 20 Kikla jila iwi mingli kanila kutumla gazipaka atumwi jili izang delay. Second station hili shurukui mikita later clipping kalarang room the clean tumbing langmaida ijijashu ishimli kali kukumai na kokrum hili murumikita later clean tum psychorally lake yang tar. Second station hi the tapai me kwai hui ranye chitemili tan me jingmiro rising in a sami delay Majumi Reverend Naugahao Shitung Haugupokla KKL number 511 Ashangvu Seha Guirum Lavu Miarin Vashum Baukupa Majumi Kungajangla KKL number 371 Kungajang Kala Lan Kachikat Visea Ishui Kyashi Kungi Yaukoma Reverend Ramion Chacho Alright, my program here, mutang hopoga the tak vai cresade tum sasase. DBCS Pashokamia Kala Azaina dang the Lumishan Leshimi the Homra Kamia, Jumi Tui Gijik Sakva, Proho Rivra, Nui Mingli Ningshi Naye Rivra, Atom we Kungche Lung Hili, Itum Kokayang Kasada, Nalim Korum Derture. Talala Virana we guitar do like Pisang High, Kiklazilla, you mingly, Kanila gutum nagazipaka, in a zang middle later hangi, itum ari jankat bring pie vira. Ariatam itum knik to mangazipe, Talala Virawi mingly quorum hider, Brohona zang middle lake jitum shikasang ring pale like the lake, Virana and Mia middle come show mika, Pakameatam ji takmay to nui, Pakameatam ji kuramilo, Galatum nangaran creek haisake, Vira honching delay. Ari service Broho bangli horsangli. Rawi tui prohonatam coming samita, itum the shuquitit ke, Rando wiming the Otsakai sort of sada ring vaki, Jishu no leaning shinari, amen. Ara itum we he, how go pokla he 511 he sang room laga Ashangvu say hi he, Gurum lam yarin, Vashumna Rakwimita Galam Tang Tang Bow Majumi Adam Rakwimilo, Nishnare.
aja zmik sho itum katong ngana apama khalibang rumra salala aja chawi khalaibam li seha ning khasada sang rumbai khwai praise points color prayer points in aja thei mi dalai vareli masot mi ki ji point na thui ga hai ga chang chingri ai na itum katong ngaling naw ra mi laga kachang kathar itumi mirin ling rum sang mi da samphang sak da khlai hui wang rivrali ning ka shi katong ngana mingarum sai kala se hasagi ke ji points li rimai thui da ari yurwi chan ngzek sa da khlai katong hi rivrana zang mi da kala kashok shok psycho riji an handle sa mi da awi ka phaning lungjili shok khwai itumna rivrawi bangli hamsang da se asang rum sai kala ka khania point li shok da khlai itum gatong na theida khlai covid-19 gazat hi wang rivrali siasa se itum gatong na mayaye rirawi mangali kala shit sang ngai shok tak lesai ko ri rirawi ka phaning awi phak vai plan khlai jui lungli ka shok nei chitha da sa da itum na rivrali hamsang mamanda zatra ka hai pandemic ngarara ka hai atam rivrana itumli ngachon mi da ajira shung hai re shok tak lesai ko ri rivrali ari la hamsang lu shit da sabaya kha Rivrana maya misi gja itumli gazat hi itumwe ena kha khui thui mi da itumli normal life i thaklak ena samphang sak mi lushit lo gji hi itum ning kha ena se asang rum se ka kathum mali khanang gaza da khlai bingwe wang se hak sa atam khui se sakla ka haya atam hi chran li khanang gaza da khlai mi gjung khana chotlak in hospital ling hazat ta lei re kala mi gjung khana mawangai hospital li mawangai mada achicha wishimling achicha khlatang hagabam mi lag chung khalai da lei re kagza bing psycho relief rawi rai khami bang thakla gai na washung mi da kharai khwan samphang da chingri ga hai mi rin samphang shap khawai siasa mi se now mai thui ge je prayer points li itum ajicha khlat da wi mi rin virali ham sang lu shit se itum mi rin ring da khlai hi virali ham ga sang maning la itum khlat da wi pangshap ringashap sakhui kashap khi khamalai manai rivrali ham sangse kala itumui khayon khamang thang gajida awining yang khong lungli maring kharar kya khalai sala la rivrana phyo khami ji maning la itum khalat da kipa kha khalat da phyo mi phyo khui kashap malai manai ju wang aina itumui khangazan itumui khawat wi wang rivrali phyo mi khawai la bo khui da zatwagi da klai mirin hi awi bangli ham sang lu shit se katong ngana hanga high praise point akha kala prayer points mati hiwiwang khokasa da se asang rum se khanawaji na gup sang mi ke commission no election proho itum na shan kuching da na lima so mi chung la kai river no we le shi khami maning la itum mi pang shak ki khamalai ma kho chi river itum shit sang cha da na lima ya cha we kala river itum mi rin thui ga ya ka chang Rirana na chingri ena mayong mi da itum li ring sa kai proho ari la itum na ka chang ka thar sa pang ai re ring shi da sa mi Riragli itum mi rin heli ya river itum ki sa ra ko ma thai manai ka Rirana li ham ka sang ena itum pang shak ma sa da river da mi taran li ron shi da ye proho river itum yu kala river itum mi rin acha cha wi sa da kle sai ko ri na pang da sam da ya pro river na na ka paning na wi je pang shok mi lu shit lak lo na na lum shan mi lak lo kala river kan nga sa da kle sai ko ri la rai mi shak pro ho na la kai kala river itum li sa pa je na lak ho da na li mas kasa khwa pro vivra noi lu commission ju manga aina pro more kya kaphung sala la vivra no manga li thang ji da ningyang khong mi rin jili maring ra sala la noi le shi khami jin na hak mai khar de chu mi rin li fu kham mi hauda pro ho ichum ajira shung da o ga thi hup vuna vivra nga jing jam da kathi ka sar ga chung ka sampang sala la ichum li ma sampang sak la makan mi da vivra ichum li noi khak shri mi da thang ji da mi rin ka thar ngarum sang mi da ok thing sak da klai hui wang vivrana li ning shi ching ngai masot kya psycho journal mi lak da le ye aja zimik shola pro ho vivra ichum na no mangali
Ninka sada Vira Church na Quiraga High Prayer Point si Proho no mangali itum na hangpat lushit hai re Vira itumui ning kajang nali Vira Quishok da nali po lushit hai re ka Vira itumi mirin li galok ti sai ko ruiri Vira karing karakili no ika paning jili Vira itumi kumoki ba na ka yet kawai malay manay Proho no ika paning ji shok milak lo nali ning kashi masot kami jila na kui milo kala Vira Zatwagi da klay umirin, shock da klay sai ko rin na bang hor kasang na nakui milishit da. Proho itumuy vang na napamay tuigi gajiwi. Na natay kawajwi t-shirt da, no ka paning ji shock milishit lo da sai ko rahi jishu Kristo imingli siya sa da kapone. Amen. Legisya Shillong we pastor na achu mutui khawai ili topic miyade kalahi. Romans chapter 12 we verse 21 when a quick shock ne magapali kapa ene yukhilok ji hi Romans 12 we 21 when a quick shock in a hita the pasonga ye Romans chapter 12 verse 21 magapa china natumli mayu nga saklo kha magapali kapa ene yukhilo ji hi achu mutu sa khangai ne Paul na hang hai Magapali kapine yukhilok ji hi sak lakhaya tu ya khane iwi wangla Tangkhul no wangla kala reverend being ilazangda pastor being very shi kathana being ka chunga wi wangla hi sak lakhaya passage a khane hi tumna sakhuyo si ja ring phame thui ja yur jan aka ngasa lakre ki wangla ji ina ashuma jingde hangdara sake Paul na Romli letter kagapi atam chili awi kharin akhava varishi ngakai ngorok da khalehi khokha sakhui khawai kachi ine chaina Paul na hangda khale makaphali kaphaina yukhui khawai kachi hi Romans 12:21 yili phapta khawai thumna kachu khayeng rum se Romans 12 verses 9 to 21 hi kachu khay thum yeng rum se verses 9 to 21 hi akum khanyana khaidale khare akum hina verses 9 to 16 hina varishina varishili akhali kisamiran kichi ka khaniya section bahina Romans chapter 12 verses 17 to 21 varishina mavrishili ki samiran kichi hi khani hi da khaidale China Romans chapter 12 hi varishi bina katha da ring rikla gachi we ethical guideline hi we hili polna points ko chunga hangai dale ishi atamak le wangana ina ka shuka the point ka tyo kha hangai verse 9 when ho polaga 21 wasunda Born hangai de kle hi ana kapi de kle hi love legacy hili paiting salaga ka behind le verse 90 ka shung lak kaina leisilo magaphali ning chai lo ka pha chi sintit lo ka shung lak kaina leisilo ji hi ina English we version khangten daily la de yeng la ka hi da de sangai de lai love without hypocrisy. Love must be sincere. Sincere love, genuine love, without pretense. Kangde version like chunga zanga ka hi ka chunga hiena. Like shi hi genuine salakana like shi ji. Genuine ka saya like shi hi va uklung wena shoke. Hi ka juan ka thran rakla jaka ina nana Jishu Christali kuisang tanghon shiga sanga akasada Jishuli kuisang tanghon rivrana ili nali legacy uklungli sangmi gaya legacy jiba hina uklung wena shoglaka nali yenga shami pinjili le shikashap nali za shida sa mi pinjili la le shikashap kashangali la le shikashap kachang malila le shikashap kamthali la zaga shilla ka tonga ngarai chada le shikashap ji agape love hi uklung wena rirana sangmi kaya uklung chi wena shoke hi masanga ka saklake
saklak mi komo wi kang cha chi on thue China hi wi leishi ngorok lo leishi lo gi chi wi facing here na ana ga pidai de clear point in ari ko tum hanga ye khare point sa the verse 14 hile Romans chapter 12 verse 14 hile bless those who persecute you nali reka kreda atum ping chili so milo jide iwanga saklak haya verse ne hi thada pa jimning la hi practice alog ji hi saklak ke bless ke chi hi awi mirin chili yeng laga khama tha tu ma tu log ji ne Greek tu na bless ke chi hi yenga kha alokyo jide ilokyo hina khang ba wa speak well of nali yeng shi da sa awi wang khama tha tu mom tu lo kon ga si tu mom tu ya lo kha awi khama tha ali khama tha wi o awa hi tha mine khama tha mine gi hi matu lo ji hi bol na hi hangai de klene First Peter chapter 3 we verse 9 li magapha wang magapha masalo kon ga si wang makhong si ya lo kha so mi tu lo ji de hi saklak hai na ina practice age ji li saklak hai akane Matthew chapter 5 verse 44 chi shuna tam thek hai kha ina na thumni ka hang ne na thumi yeng ga shili le shilo kala reka kreka pingwi wang se ha samilo Luke chapter 6 verse 27 li but you who are listening I say love your enemies there iwi twing na da khaliya pi na thum ina na thum ni ka hang ne no wi yeng ga shia bingchili leisilo nali ni ga chai athum bingchili ka pha samilo there verse 28 li nali kon ga shia athum bingchili so milo kala nali mi street cha da khaliya athum bingchili athum bi wang sia samilo he jishuna itum bili tam stay kaine Romans chapter 12 we verse 17 hili pasija do not repay evil for evil athun mo khuyalo athudi rana go khuyane athun mo khuyalo jite he raw twine Luke 23 we 34 hili kahang jishuli ali yeng she ping hina rek laga sagathat cruise tungni khangka laga le dekhle atam hilila jishuna pyomilo da tamge the mang mening la ana wawuli se asam dekhle ava athumli pyomilo athumna khi ga sakhala da mathai mane ide hi sakla khayatui na ina rargi chi iwanga hi bless those who persecute you chi hi iwanga sakla khay akane ina hi iwi mirin hilila shok hai iwi khrajan isi Shillong ba china ga thene I Shillong le pastor saura da ili rak ho tam chile ina iram church le khang jo ili recommendation milo mya ka I ka nga ye jena iram mi khai khana athum bing hina mammi ngai thu makang sangai thu mami mra jo jena Shillong ba chile ka hang ne tha kha infal wena khul ka holo jeda assembly nang zele ka I li ka liye after 6 years lila oh awirong mi khamyam jang laga da ili yeng she binjina hangkali laga yang ji khrejan ji thum thesare sakla ke TPCA we youth we conference came chile ili mutulu jona iwa mutui tenemle iwa khumutui chile mi binjina iram pastor chile thot sang laga Jaina iram pastor hina izervuli la ishachongli la hokhi laga church office lo hora laga neshiwa apana amaina khiwangena TBCA we kemli wamuti hokla gi explanation call sai machukena chikthami binjili na so milo phyo milo gi hi iwang khasakte khathalala hi athut khwise jakala masa ka pai riraw tu na hanga de laga kala ina hi maring pha phongchol ga saure ji li iwu uklung li la mamya ji hi masang sak ji rirana hangai de le riraw tu na hi hangai de le ili yeng she ping ji li so mi log ji hi
saklala hi sihasal ga rivali muyon ki chine rawin khami hi muyon ki chine na rawile ge shi hi zange ja ka hi muyon chope ina muyon chope hi itum hida de yu kui khwai salakra ke khane ya ponli service ringa pha pingli rimphang rumlo ka chop pingli chop ngurumlo side verse 15 Romans chapter 12 we verse 15 ringa pha pingli rimpha rumlo ka chop pingli rim chop ngurumlo Tangkhul we khamtha khwa ka thi jim sho chele ka shan ka sik hora a khida phore sangla ka ka thi we pom chile wala ka wachap khungrum sifu khungrum atumi ot phung khungrum ji hi Tangkhul we khamtha akhane khare ka changli mamya khungrok maring pha khungrok le salala thi thang hon wa wala ka thi ba ji we khamtha o awahi da de hi da mine da khamtha wa gang ji hi khamtha culture lak iwa hi songai lak ring phali la ring pha thela ke isiwa hen haida o I pa sai re ra lo da cham chung ga lo tai le ji li le ring pha the anyway ji khang de khar jana khane khai shi ring pha thela ke ari hon ina ra ka thai akhawa WhatsApp group ile aka the awi maring ka phaya mi ping hina khamtha tui bo salala mi pai ki khamang mara kha awi group awi anale shia ananing ka janga mi pa chwena ke ji ka tha ka kanare ke ji sambang re ke ji mi ping hina bo sa ka ana chili saina ka sia ga sa wi sain le jang o mathai hidai ke ji wi comment mi le ka encourage ka sa thang kha ina mathai mata iwing sono ba wi ying shi ba I mathai sa ina as na wi ju mathai da ina bo sa jana iwing sono ba ji ili phone sara sa ji na wa khiwane hi jana yo na wa ka thau le je jana ana ka chung hang na I phap tai re yang phap tai itu mi ping na maning ka chang mi ping hina Malay ga shia mi ping hina bo sa ka machi khangai ari hon hi shok la de le commentary li ina khaying tam chili ringa phali rimpa khangrum ka chobli chop khangrum ji hi sincere love akhawi amhane ji de ina li le shikho ga chi ga chi the akhawi amha akhane hi tukan sada khaliya ping ina khachana khala hangai tukan ga samya kha hi awi opposite chili awi sono ba chili ami khniye ni yin ji de awi opposite le de khleya dukan chi ba chili ana khyin hi ara khni ami khniye ni yin ji first khyin ba ji wa ki la ja ka ot lo ra gi ping ji awi dukan ni ra sar hai kha dukan hi shong dukan ba hi marin pa lak la mi khashi ena dukan der ba chili yeng bai chi kha customer binchi awili razangai kha manu ri mena awi oppositely le de khleya dukan der ba chili manu ri mena yeng shoki chi itu mili yui ge shi yeng ge shi ka kharam ishi ashi de khai khong ro khiena mi pingli ring phali la maring pha ngurum khra ring shili la mari shi ngurum khra yang hi khale China Paul na hangai de khale Romans chapter 15 we verse 1 chili shi ka sang khanga tara itumna khanga zan pingli itumwi magat atumwi magatuk chili nga chon mi phalungra kala itum khala tawi niyang khawai masa phlung mara nawi shigasang khangatar bihina khanga chana pingli kathadang chon mi rekla gi hi born hangai de klene Galatians we chapter 6 verse 2 chilila hi da hangai de lai akhana akhawi khanga jani nga chon mi ngroklo
Chitaka natum Christowi Gagaso Kanganane. He born a hangai the clean. Ring a pali in parking room, Kachabli Chapung room. Chitaika Magapali Kapana, you queer. He itumli born a so high the clean. Gagotuma, Kanawa Sada. Unity, color harmony. Verse 16 chile. Romans chapter 12, verse 16 chile. He the hangai the Ninka yanka sada oktulo. Maga Jorshi alo. Ka ngahui ri hailo. Kala matang me rek alo. He, verse 16 hili hangai the clean. Pona, verse 9 le. Sincere love the hangai the clay. We apong akane hila. Kok kasalaga pomlo gaji he. Mi chipachi we nimpung ningai ninga jang. Awi position ka tonga he ying laka ta we ninga jang li ki lek laka takli jang gaji he. Machuk laka samilo ring lo gaji he. Pona itum bing le encourage side the clay. Early Christian first century we worshipping kaika hit had the lazy. Atum bing we position socially atum we position kamataping. Kala learn kalaping. Dress matala kena yaru mangali la dress kamataina zang shopper kazanga atumping. Atum we ningji lang so na age de. Lang so na age. Jena lang so hai de pona hipping hili. Warning saje. Ogo tu we odd ka tiona kick kamakining odd ka tiona hiena. Lang so de kalaping. Natumping. Taipenos jide. Greek with you jili. Taipenos ji. Lang ko soya ping. Natum chima taya log ji warning sayana. Malang soya lo. Chiwatum jili atum Jews worshipping hila. Katagla jaka. Eva worshing a sense sala. Eva Juti wena krane. Jews wena krane. Never Gentile we worshine. Worship lungli la hida kailuji. Eva Juti wena kra worshine. Never Gentile kra worshine. Hikta wena lang so bom de kle lang so. Iga tema ne ka shanga ne da ka chuya ne da ma pningai lo. Kane mo mi ping chi le nga so the lo ji hi por na ji hangai de kle ne. Ki wane hi hang okla hi hang laga tum bi ni ching rian bom lo ji kla. Por na ching rian harmony salaga na ko khayang ka sa laga ki wang na bom lo ji kla ji hi itum akashim chu gen se. La ka sali harmony salakaina lahi saya ka hangana bingla ngana phanai khanali la rim pha lagana ngana gu kui khrano wena polo ka national wasunda harmony salaka ya lachi yang na ngai ngana phanai ye gi hangsar ngana ga phamam ningla nawi uklungli la ringa phana tada chipui kala no we glungli le satisfaction lahi within the park tanju satisfaction akla le ji hon kam mana church wilung hili harmony sada ogu ji hi jili harmony salaga na khok salaga ngam tham mana ring da le yakha church ring ka pha ju pui ji pro ju krista we legacy we ring ka pha ji nali la ili la ka tongali ring ka pha hi chu pui ji kala harmony salagna ring da le ka rawi ot ka sahila smooth sak ji chili hi ji maralu mine o du dag hi wa ti shi da o hi wa ti shi da ji we ji ka maralu mine smooth salai na sat ji kala progress la odla progress la zat ji hi harmony salai na pom ka kala mi ping hi harmony salai na pom ka krista we lukum sham we lung hi le rar sang ji rawi knowledge we le ji krista we knowledge le itum manglarin hi matang rar sang ji harmony salai na pom ka kala itum shikasang aka we lung hi le action aka nang soda pom room ji church ka galerin phala ke ila hi we church we member ne ala hi we church member ne ge we belongingness we ning li da jikta we affirm aka le
he kiri atam nikla jaka harmony salai na cham thamai na pom dali la ka hi ta hi rashung ka khane pona khane itum khok khamasa kha church li more tem tinga lo longjang e ji ji bina thei ji mahang khara more atung na polo ga jing wa shung da ka thana na polo ga ka shuro wa shung da more nyo we ji hi ji bi thei ji ji bi ji thei lak kala khok khama ka sa chi li mission ka chu hola suita ye ji hi ji bi thei ji hi ji bi thei ji wang na pol na khok ka sa lo harmony sa lo ka pom lo ji hi pol na hang da kle ka si rek le ta hi pa ye da itum ko tong na thei le ka ki wang na khok khama sa tu ki wang na khok khama sa bai tu khok khama sa ka bai wi maram hi ina hi da hangai number 1 ina hi hang chong ai da mi kai khwa marim pham ne ke ji ili personal en la ra hangai hang lu shira ri la nominal Christian I mean we very she Jishu Christali talaga na masam panglaw mo pralu shidla leida khalaya atum bingina kakai ka kaki khuirai itumi lunghili kakai kaki khena khurak la jaka iwi ka phning akha nowi ka phning akha ka phning khani hai kha iwena sara no wena sara ji hena kakai ni kala itum na thaigi ji akha bahina Pusa ena manglahi machanang rom ne. Pusa na sa khangai manglana masangai. Manglana sa khangai pusana masangai. Manglana ning ka jang ji pusana mani jang mane. Ji ta da mam ya khang rok ta da. Ji ta ka mai na. Na na pralu shi thau. I na mo pralu shi. Jai ka no ning ka jang ak leo ra. I ning ka jang ak leo ra. Jili clash krandla. Chili ka kai tlo nana pusar yena ringthio o ana mangarina ringthio chili ka kai ra ji wanga na itum ko tong ai phralu shit ke chi ngsa phung ra ko ka sa si ka mo phralu shi ke ji wanga na rali ma thai sing ko kui ji wanga na ka kai ka ka ki khran ma kham ya wa ko chung ka shok ro ko ka phralu shi kai ping lung hi li ga cham khi pai ko ili miaka ne hi hang je ne ina ibing sono ba ne hi hang na sa o taga na chum pastor mi ki wang ne achu kai khang ro pastor reverend mam yang ro ka ki wang na kai ro ko hi na ali la hang je ne ma mu shung la ke ne uji mo ko shok nim ne shok la ke bible le ji mo ko shok nim ne shok la te le bo na thang ka hang ji tai pe noise Tapenois, hippie, Kiwangla Jaka, Shikasang nipping with lung hilila, Langosomi Zangdale. Tem correct me Zangdale. Katana ina Sara, ina Satami, Kale ina Sara, ina Kijiwi, Kakarami Zangdale. She pinchly Tapenois. Chipping Gina, itumi churchy, kind, Sadakale. Itumi 100% perfect meaning lak mane human nature hi shikasang will ping lila zangra ji hi sa chong na khale ne ni ma khang shar ping ne jiwang na bible na hang da khale bible na khi hang khla je ka itum ok tu khang cha ji horai la ka Luke 22 verse 26 le kha na thum ni wa ji maning mane na thum mi nga chai li re me thui ka ji na nga nui me kap ka ji kala Kathana China Odram Ngatu Kami Satulo Jishuna Kang Kareya Pachina Reme Tuyi Jibaina National Salo. 1 Peter chapter 4 verse 3 chili. Now my kapta natum sai kora ngarai kacha ningpun ningpaning kala ningai le phalungra. Aka aina aka jinong ra tha de le shilo. Kala aka aina aka luma shantay rokta langa so ningai malay marok phalung mara jide 1 Peter chapter 4 verse 3 hili hangdakle revrawitwina hida hangai dale de jiwangena
unity kokaksa nga cham tham mana kapam gi hi sa shaphosi cha hi makaphali kaphana yukhu gi hi itumna sakla ke thal lai yukhu gi chine Tangkhul na makaphali kaphana mu yukhu ra nikla ji hi muchuga kha iya tada ka chung shoke na wining le na wi ka phning ni ka thakla ma yukhu ra nikla makaphali kaphana mu yukhu ra nikla ishi Tangkhul basi ishi Shillong basi makaphali kaphana mu yukhu ra nikla Paul na hangai da khale point ko chung khale de le ka ina hangai point ko thum hi itum na la observe sa la ga hi wa thi shu da ring shi ja maka pha chili ka pha na yu khu la kra I hangai jaina maka pha li ka pha na yu khu se ji hi tong ali hi hang da le amen Matui mili ning hinai re prohobre wi kring atui ji shoot mi khai hi wi wang kala ituna mathai khwa kharjli thukmai da tam khami ji wi wang atam gi chi da ji shoot mi jinglo kala itum la shukhui da ngana khui da otsa kai nang so da sakhwai hotna chingdre kala vrana mi kai na mag thaya awa word ji matai mai da rum sang mi runo are shu hing chang sang phai mai ngre bau se The busiest week Kronog Tana Bingli Ning Shinai Ilila Shur Quick Vai Tam Kami Wang Gola Lang Mida Itum Saigorali Rana Tan Mida So Kamia Mangago Kuya Hapta Sava Sirk Vai Sase Ning Shinai Galara issue hi Kangjang Lasada KKL number 371 hi sang rumra Gola Kangjang Gola Lan Kachikat we say hi Shui Yao Koma na rakhi miruna Chi
Sayasa Satum Saikora Morika Pungaping di Legi Sheribra Idum Saikora Lake Pata Mida Jimmy saw he will program Saikora and how put the Gup Sankmi. He bound to run a linishi. Now we're all in an air, Moting a Sakangaya Dui Itum Kana Sambang Hydre. Rebrana would duiva Lebamang Li Kiga Masakavaya Maningla. Prohong a lake to Mapamdi Ausang the a carcarda take Matechi. Prohon and a Kasang Sakmilo. No we now write him Saikora and we cring a dui, Sagakui, Tagakui, Babkadining a soda. Mirinda Rebra, Mashundering take away. Magapa Pingli, it don't make a power or dark among, and a Yuki Kavai. Prohona with Mangla, Chinitum Litums Tamilo, Coloring Taming Samilo. Hida the Ding she ran and a Kapawa Samik as I or a Hiviva. Outing a tall program this critically psychotically run and a sawmilo. Jimmy saw Galajirash on the run and a tankmi he passarin Manglarin Mang Maningla. Upon the chung clear the run and a sawmik as I called the sun quimanda. Gaja Kalatana Galashim corner. The run away wang the ring at all, Rajika de Kalaya. Prohona we mangali, Quiradically, ties ne offering the Ningishinida. Upon a day the Quiradically psycho, he ran and a quimi de Casavai Milo. Jigadically shim cromi Pugachivula saw Milo. Itum Uklong, which gardening a soda hapta bones only delitum mirin, ringbak Vaisage. Prohonda, itum psycho, Chingdi and a tan me on mida. Kipashiga Kanang Hide, Jot Hide Kichimalila Gareno. Ran away legacy, brought the Christopher Lukamasan. Manglaga Terawitan Kamimayon Kamiji, Ari Galakanawan Tangda, itum le mi jinglo. Amen.